Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas anapauluan. Kapya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Parikot ko ni ading mo. Apay nga taarwam na ti mangisangpet iti di nakukwa. Sigurado alinibas na dagijay. Anya ka di man ang tinsangpet na, nang. Nabnabsog tibag na nga imbati na sa rimwar. Kinitak no anya tilinaon tibag na. Kat agduduma a notebooks ti kaadalan na. Ay, An-anuan na ngay dagijay. At dapay nagnagan ti kaadalan na. unay mutten ti kabsat ko. Sapay ko mata agbaliw mutten, nupod no akas day ti aramid na, nanang. Wan nga rudan ako, tani. Kababain, tikas jay ngar aramiden na. Imbag ta simmangput ka na nako. Apay aya nga agisangput ka iti saan mo ako kwa. Anya man ang tinakita yung insangpet ko, nanang. Ado tinakitak a notebooks ijay bag mo. Kaasi mo ti akin notebook kadagi jay. Manumat laang dagijay, basit laang mat. Uray pay. Kasanon ngay no agripaso dagiti kaadalam. No sika ngay ti alaan dati notebook na. Saan ka kadimat amasurog? Bastit laang mat kunakmanan. Ay na anak ko disiplina am tabagim. Maditikas tang aramid mo. Bimalbalasangan ka nga agala ti di mo mutkukwa. Anyan tulaangan ngay ti bagadaken ka. Notebook laang mat. Bastit laang abanag dayjay. Ay na, saan na basit laang abanag dayjay anak ko. Agsakit tinakam ti akin kukwa. Alaam ki din, maibilang abasol dayta. Madlaw ko kat kumarkaro ti panag-alala ni Verna kadagiti saan na ako kwa. Awan, di ka pa kasiksikuran. Di pa'y agriri lagi ti akin kukwa, sigakit din ti agriri. Basit labanag na jay. Dayta kat ti madiken ka. Imbes at tulungan ta di anak ta mangikat iti mading aramid na. Panuynoyam mat. Nuang aya, wano kaldeng tinala na, nabalor aya, notebook lang mat. Kita man lakay. Napatag ti notebook iti may nga agad-adal. Tapag-reviewan na dayta. Dagiti na isurat iti notebook na. Pinuwarada siguro isa pinidot nan. May sakamot, konsintidor. Naiwaraman wano saan arumbang nga alaan. Kaasimot ti akin kukwa. Irikap kontirom tayo, namapay adi ka pala rumwar pa eh. Birbiro ko tayo notebook ko, sir. Awan mo tan, kat dani pa examin. Nang ikabilam ka di iti notebook mo. Apay sa pulam. At daman dagito inayol na, sir. Kurang mo tan iti may sa notebook. Awan mo ti makitak a notebook kadag iti rabaw ti pangikabkabilan yu iti notebooks yu. Hun nga rod, sir. Pinanawak la itay. Awan, ti pag-review ak. Ala, makireview ka lang iti notebook dagiti kaadalam. Asino ngay nga ta tinangala. Pag-review akon ngay. Nabayaga ko nga agun-unoy iti panagayat ko kin ka. Ngam dinakmat lasong bata ng solidad. Pasensyakan. Ngam ingkarik iti bagik, ama sapol ama pagadal ko pa iti kabsat ko ani Verna, sakbay ama ki asawa ak. Saan tayo matapan na asawa ti kidkidawag? No di ka song batam ko man ti panagayat ko. Intun day ta kasar, ta sa anak mat nga apurado. Masong batan naklakit di, naragsaka kon. Ama nga no intun batan ka, kat asawa man ti kanayon mo nga ibaga. Sa anak pa'y anak kasagana ama ki asawa, kunak manen. Ikarik, agurayak, aginggat nakasagana ka na makikalay sa kanyak. Jay, anda ko mamat talagad ko ken ka, Panunutat pa'y. Ipamaysak ko mapay apagadalan ni Verna. Kan kayat ko ama kalepas, sakbay dagita abanag. Kunam anabiit pa'y anapukaw tinutbuk mo. Ita,
Libro man ang tinapukaw mo. Jakman amo nanang. Idi pa'y nga dagtatakaw iti pagadalan mi. Kanayon nga da mapukaw. Ay kanayon lagit din ang mapukawan ka iti gamit iti pagadalan. Kanayon akmet agumatang. Kunati may sa akaadalak, ani ka no Verna akaaroba tayo tinakaigam iti librok, sakbay anapukaw. Iso nga tati mangal ala kadagiti gamit mo iti pagadalan. Kasano nga tama amuak? No asino ti agtatakaw, nanang. Nakita ka pimanaw ni Verna iti balayda, nanang. Inak man iti balayda? Anya ti aramidem ijay no awan mo't ni Verna ako na. At dalaang kayat ko adoktalan, nanang. Ay kasano ko ma anak ko. Anya ti aramidem. Mga no anya ti pagawatan dagiti kabalay na. Masapul adoktalak. No agpayso nga iso tinangala iti librok. Nangina day jay a libro. Mala, ingkan. Ay sayang mo't nga agpaiso ti libraw. Kumaa, nusag sa sangagasot laang tibayat dayjay a libraw. Nakaumay kamot basang. Awan ni Verna no iso ti masapul mo. Nakita ka pimanaw, nana. Imbaga na, nga adda ka no ti librok, iti ayan dagiti gamit na. Mabalin ka di nga umay ko alaan, nana. Saan kumot nga amo da ita libro basang? Mabalin ka di nga umunagak, nana. Takitaag dagiti gamit na. Sige, umunag ka basang. Day tabasit nga istanti ti ayan ti gamit na. Kitaam dita. Agyamanak, nana. Mala, makaamukan amang kita, taad aramidak dita kusina. Adda ka dito'y kusina. Asino tinakitak dita salas? Saan mo ta ni Verna? Ni Fe akaruba. Kitaan na kano ti libro na iti ayan dagiti notebook ni Verna. Langgong kaabakbakitan. Apay abinay amang kita kadagiti gamit ni Verna. Kasanon no makita na dagiti inalala ni Verna agamit dagiti kaadalan na. Kuna na mga amin nga imbaga kano ni Verna kitaan na ti libro na iti ayan dagiti gamit na. Pudno nga ta nga imbaga ni Verna. Imposible. Dagiti gamit ko anapukpukaw. Pencil case, eraser, notebooks, coin purse, panyukan. Ado a notebooks dagito eh. Ni, adapay nagnaganda. Alaag ti libro ka notebook ko. Adda ka di ti libro basang. Adda, nana. Inalak pa'y ti notebook ko anapukaw. Adda gam kan kwa na, nana. Saan mo ka ding amo nga dakan kwa na day taan notebook basang? Saan, nana? Agraman day ti libro. Napukaw. Ngam ada nakaibaga ani Verna tinakita daan na odi ang nakaigam. Kasta ka di basang? Ay, pasensya ka ang balasang ko. Alaag nga rod, nana. Masapol ko ngamin dagitoy. Dagiti daddo maagamit ko ang nakitak ditoy. Saan kon nga alaan? O sige, innakon, nana. Nakita nakit nga rood dagiti anday ti ayan ti gamit ni Verna. Di kalakit nagpanunutan. Ngamrumbang laeng nga alaan na takukwa na ka nga road. Masapul na akas iti kunana. Ngam iwaragawag to ti inana at tinakaw ti anak mo nagiti gamit na. Panagkunak kat husto ti inaramid ko. Saan arumbang aguman ti kukwa ti sabali. Ngam may babain ti anak mo agraman da tao. Kaya't mo ka rin awagan da ti anak ta itagtatakaw. Panoy-noyan ta ka di ti anak ta iti mading aramid na. Bimalbalasangan nga agala iti saan namit ako kwa. Si kamot ti masabat ko, Fe. Naggapam ka di? Di tabalayo, manang. Mapukpukaw dagiti gamit ko iti pagadalan. Inalagayam ni Verna. Anya? Ada ka din ni Verna di tabalay? Awan, manang. Nagpakadaak ka ni Nana Norma nga inakitaan ti gamit ni Verna. Iso dagitoy.
Kasano nga amo nga adda ka ni Verna? Ada na kaibaga ani ka nover na tinakita daan na ngala. Pasensya kan ading ko, ah. San abali, tanga alamon. Imbati kung dagiti daddo maagamit ko ang adakan ko na. Hindi pa'y ang mapukpukaw dagi jay manang. Anya dagi jay, ading. Pencil case, eraser, ballpen, panyo kung daddo mapay. Ada nga minagan ko nga insurat ko kadagi jay agamit ko. Iso ang mabigbig ko. Day, adamot igga mo a libro ka notebook, anak ko. Inted na ka di mutlaan. Awan ni Verna iji balayda, nanang. Ado pa'y ijay ti agduduma agamit ti kaadalan mi. Imbag Tapi nalubusan na ka anang kita. Imbagaklatan nga imbilin ni Verna, nga uray saan. Ay, nagalaasan. Agtatakaw a babae. Mas daawak nga adaken kwa na dagiti daddo maamapukpukaw idi agamit ko. Di mo ka dinadnadlaw. Nga iso ti mangal-ala kadagiti gamit mo. Saan mo nanang? Manipot ita, aday wakday jay a Verna. Rumbang laeng. Kita dagiti gamit mo. Taamangan no adamanen agpukaw. Inala ni Fe dagiti gamit na nga inalam. Anya? Imay dayjay afe dito'y balay? Apay nga intadyo. Damagam aka ni Nanang, no kasano nga inala na. Nanang! Ayan yo! Apay nga intadyo ti gamit ko kanife. Masuron ka nga inala na tigamit na nga inalam. Apay nga inalam tigamit na. Kukwak dagijay nanang. Apay nga intadyo. Imbaga na nga adda na kaibaga nga inalam. Kuna na akitaan na kadagiti gamit mo. Apay a pinalubusan yo anang kita kadagiti gamit ko. Kukwak dagijay. Impakita na kanyak dagiti nakasurat anagan na kadagitay. Kuna na pa'y ako kuha na dagiti daddo mga adda di tagamit mo. Ngam jay laeng notebook kan libro tinala na. Mistake ti naramid yo. Apay a pinalubusan yo akinita na dagiti gamit ko. Anya ka di ti marikrik nam ita anak ko. Masayangan ka, wano nabainan ka, gapoy tinapasama. Amangan no adama di nga ibunga tinaramid yo, Nanang. Sigurado ang nabainan ni Verna. Wano, masayangan ka dagi jay. Si kaman ti mangibaga anak ko. Madi ka di tinaramid ko. Maawatan kayo, Nanang. Mayat ti inaramid yo. Ngam ti parikot, no anya ti ibunga na ka ni Verna. Kastamot timbaga ni tatang mo. Amangan ka no ichismis ti ina ni Fe tinapasama. Sigurado nga ichismis na. Nalaing ang makimarites dayjay abakot. Ha? Anya nga iti aramidek ita. Ada iti kwarto na ni Verna. Nasakit-lakit di tinakam na. Ngam di na mangarod ko kwa ti libro kan notebook. Sigun iti nabasak, tapno saan ka nung agsakit tinakam ti kasta a tao, ikam ka no iti banag apakaragsakan na. Kas kumaitian niya. Nakita mita, tinaramid mo. Inuwaras ni Eva ang agtatakaw ti anak mo. Kuna nga minnipe nga da kanu pamalubos ni Verna ama panaalaan ti gamit na iti ayan ti gamit ni Verna. Naglakad na kangal alilawan. Awan ka naman timbagbaga ni Verna. Panagkunak katawan dakes na iti inaramid ko. Para kanya katrumbang laang dayjay. Rumbang pare ti sabali a tao. Ngam pagdaksan mo ti anak mo. Kasanungay ama pagbalbaliw ta ti anak ta. No kasta ka man. Naimbag ta na sabat ka dito'y dalan. Sika agbibigbig. Gapo ka di, ta inalak ti gamit ko iji balayo. Imimayak ayay ija balayo anangala iti gamit mo. Iji pagadalan tinangalaam iti gamit ko. Adaya inalalak a gamit mo. Uguri man tayo pungot ka man lang. Iba na bubog ko! Anay ko! Ano ti
makitak ijedalan. Ay, aguray ka man. Mangalak iti pang-or. Tainak man pang-uran da dya babae. Anyapay dagiti sumaruno a mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo ita alawas na napauluhan. Kapya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti NPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.